Salibonani balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga uThixo ithuba lokubana asihlanganise futhi njalo esifundweni sethu sakuleli viki usifundo ngu4 lapho esikhangela khona isihloko esithi khona indlela enzima, the hard way. Mina ngikhulumayo umfundisi uBruce Hlongwane. Ngizacela abafundisi esihamba sonke baziveze. Salibonani balaleli, siyabonga ukuhlanganiswa inkosi njalo kuliviki okhulumayo ngumfundisi uMila Dube. Ngiyalibingelela lonke elami igama uMishayeli Ndlovu. Ngiyalibingelela sihlobo ezithandekayo, mina nguGresham Mlilo. Asikholiseni sibusiseke kulesi sifundo salamhlanje. Sizathatha leli thuba sikhulekenini siqalise isifundo sethu. Asikhothamiseni amakhanda sikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ukusihlanganisa lokusiqoqa ngesabatha lakho elingcwele. Sinxusa ubukhona bakho nxa siyathi sifunde lesi sifundo, sivezele imfihlakalo eselizwini lakho ukuze izimilo zethu lempilo zethu zifanele umbuso wakho zawo masinyane. Sinike ithemba, sinike isibindi, sinike ukukholwa ukuze umhlaba nxa sugoqwa sibe khona ekhaya ezulwini. Sikhuleka silokukholwa lokwethemba egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga abafundisi. Kuviki eliphelileyo kusifundo ngu3 besikhangela isihloko esithi khona lapho umhlaba wakho ubhidlika. Ebesigxile khona kakhulu enkosini uAhazi, sikhangela ukuthi nxa izinto zazingamhambeli kuhle kuyini akwenzileyo, izinqumo banazenzileyo ukuzama ukulungisisa uhlupha kade ebhekane lalo. Kusifundo kuleli viki sikhangela isihloko esengike ngakhuluma ngaso esithi khona ngendlela enzima, the hard way. Lapho esikhangele khona mhlawumbe uNkulunkulu enika uAhazi indlela ebingaba lula kuhlupho akade ebhekane lalo ibe yisiphephelo sakhe. uAhazi wakhetha indlela akhetha ukuthi ahambe ngayo. Kulento engithathekisileyo bafundisi esifundweni sakuleli viki, nxa kuvezwa isifundo laphana silendaba esiphiweyo kantombazana obe yisiphofu akade phakathi kwendlu echayo. Kwasokusenziwa imizamo yokuthi ahlengwe. Ekuzameni ukumhlenga bonke abazamileyo ukuthi bamncedise lunkazana bekukhanya ngathi imizamo yabo kayiphumelele, kwaze kwafika ubaba mfundisi uDube. Waba nguye osiza unkazana lo umntanakhe lo. Nkambobani ubaba kade layo lo mntanakhe eyenza ukuthi umntwana wamthemba ubaba, walalela lelizwi likababa. Kuyini ongasincedisa ngakho kulesi sigaba mfundisi uDube? Ngibona inkambo yakhona ivezwa nguIsaya ngo8:17 sibalela mfundisi Indlela. Siza kufunda ke uIsaya 8:17. Zathatha leli Bible lesindebele lithi lona, uma ngibala lapha, ngizamlindela uJehova ofihlela indlu kaJakobe ubuso bakhe. Ngizibeke ithemba lami kuye. Kanti leli sizulu lithi lona, ngiyakumlindela uJehova ositheza ubuso kuyo indlu kaJakobe, ngithemba kuye. Engufunda ukuthi untombazana lo wayelobudlelwane loyise. Wayelokuthemba uyise. Kakhulu. Nxa sokwehlule bonke abantu bezama ukummemeza esizwilizwe likayise, wabakwazi ukuthi ngaze ngiphume ngiwele phansi ubaba ngiyamazi. Sifunda ukuthi unkazana usinika ukukholwa lokwethemba. Kasifundeni ukuba lo baba osezulwini simethembe kuzasilungela. Siyabonga kakhulu. Kuqakathekile ukuthi simethembe ubaba. Kuviki eliphelileyo bafundisi bami sikhangele uAhazi ephiwe ithuba lokuthi acele isibonakaliso kuNkulunkulu. Kavumi ukuthi acele isibonakaliso kuNkulunkulu ethi hayi mina ngisoze ngimlinge uJehova. Kodwa uNkulunkulu abesenika isithembiso sendodana ezakuzalwa. Kuleli viki sikhuluma ngesithembiso leso sigcwaliseka. Sisibona sigcwaliseka njani isithembiso lesi? Besilo mucho bani kuAhazi ngesikhathi aphila ngaso
ngitsho lakithi lamuhla singaba lomutsho bani enkambeni yethu yokukholwa. Mfundisi Umlilo, ungasithi fahla ngamafitshane ekugcwalisekeni kwalesi sithembiso kumbe lesi siprofeti? Kwesinye isikhathi ngiyathi mina inkani kayisebenzi. Ya. Uma sibuyela kusifundo saphelele sevike lipheleyo uJehova emnika ethana kamnike yena uAhazi isibonakaliso esala. uJehova uthi kathesi mina nizakunika ini isibonakaliso. Kuyo le verse u14 sakumele siphinde njalo. Ngifunda lapha uYesaya 7:14 uthi ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso yona ngokwayo angithi bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana ibize igama layo ngokuthi Emmanuel. Asikhangeleni ke ukugcwaliseka kwalesi sibonakaliso. Lesi sibonakaliso siyaveza ukuthi silokuhlangana thize lokukhathazeka kuka-Ahazi. Ahazi siyamazi ukuthi ubalekela kuma-Asiriya ngokuwesaba iSiriya le-Israel. Yes. iBhayibheli iyakuveza lapho ukuthi le ndodana ingakabi leminyaka phose emibili. Yes. uIsrael nalo omesabayo izolo ngithe mina kunjengesikhuni esithunqayo uyabe ngasekho uyabe sechithekile nakanye emva kokuzalwa lendodana kusobala ukuthi uIsraeli wahle wachithwa nya wangabi khona. Nxa usiya phambili imbali yasivezela lapha ukuthi yebo uIsraeli sechithiwe kodwa lo Juda akasali ekhululekile. Uma ususiya phambili sokukhanya emabeleni emasimini lo muntu akade ethembele kuye sesiyachitha ngitsho lasemasimini akhe. Kodwa isithembiso isona ukuthi lanxa kunjalo wasoze balambe ngakhona okuncane kuyabe kusele okochago lamasi okweluju lamasi. Sagcwaliseka ke in those years. Siyabonga. Yazi enye into engiyithandileyo mina yikuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe liyagcwaliseka izikhathi zonke. Izolo ekhuluma lo Ahazi uthezwana Ahazi uSiriya lo Israel labo besabayo. Akula lutho lapha. Isikhune esithunqayo Mfundisi Umlilo bafundisi bami. Esikhathini esiningi wabona isikhuni sesiphomba ukuthunqa vele sesiyacisha. uNkulunkulu uvezile ukuthi akula lutho lapho lo esabayo. Wasemvezela uAhazi ngalesi sibonakaliso ukuthi khona laba bantu ngiza kubachitha and nxa ungakhangela imbali isifundo siyasivezela ukuthi khona uIsrael leSiriya ekucineni kwakho konke banjani babhidlizwa yiAsiriya. Wagcwaliseka ilizwi likaNkulunkulu lesithembiso sakhe. Mfundisi Umlilo. Wathi ngiphinde njalo ngiqedise ngale ndlela ke. Ilizwi likaNkulunkulu mina ngilifanisa njengesitimela. Njengesitimela. Ngiyakuzwa Mfundisi. uJehova ngavela athi lokhu kuzakwenzakala. Kuzakwenzakala. Ungama ephambi kwesitimela kawukho wena. Ilizwi lomuntu omdala kaliweli phansi. La kanye kwagcwaliseka njengokutsho kaJehova ngaleyo mnyaka okwenza ukuthi kubaluleke ukuthi uzanaza ukuthi lamagama labantwana abhalwa engakenzakali kukhulunywa engakazala so that nxa sekusenzakala ubona ukuthi nguJehova okhulumileyo akula umuntu oseceleni. Yes. Ilizwi lomuntu omdala kaliweli phansi. Uyakwazi ukuthi nxa sikhuluma ngoAhazi Mfokandlovu uAhazi singathi khona yindoda yokwesaba kulokukholwa. Ukukhetha akukhethileyo sibona kusiba lemphumela thize. Ungasincedisa njani nxa sikhangele uAhazi indoda yokwesaba kulokukholwa? uAhazi uvezwa njengendoda eqina ngokwesaba, njengendoda ebambelele ekwesabeni kulasekukholweni. Kutsho ukuthi uyaphumelela uAhazi ngokwesaba. Then aze ayenze inhlanganiso azafisa ukuthi nxa kusenzeka anqobe zonke izizwe azibuthelele aqhubekise phambili umbuso wakhe ngokwesaba. Mana ngikhuthaza abalaleli, ngikhuthaze
sonke jikelele ukubana kuyingozi ukwesaba ungela kukholwa. Okuqhakathekileyo ukuthi kukho konke sikwenzayo sikwenze silokukholwa lokwethemba kuJehova. Then uMahubo ngo-1:18 ivesi ngelika 9 kule ndaba yethemba esiyitholayo laphana ithi yona iBhayibheli ungcono ukwethemba lokuphephela kuNkulunkulu kulokufaka ithemba lethu eziphathamandleni. Ukwethemba uJehova kukho konke fune singadlula phakathi kwakho nxa sixoxa ngemakhaya, nxa senza izinto ezichiyeneyo ezigabeni ezichiyeneyo. Kungcono ukuphephela kuJehova, kungcono ukumethemba uJehova kulokwethemba abanye abantu. Kungaba lohlupho uyakhuleka yini kumbe ugijimela ukuyaqoqoda kumakhelwane ukuthi hayi sengehlelwe yilolu hlubo. Ikakhulu kuqhakathekile ukuthi siqoqode ezulwini. Uyazi ngomunye umnyaka sikukhe meeting etshela Nyemba mfundisi uDube. Yebo. Angikwazi ukuthi usakhumbula yini kodwa kule ndaba wako wayixoxa ukuthi khona ukhulu wakho bathi wayengadlali ngokuqondisa abantwana ngoswazi. Kunjalo ngiyacabanga. Usithi uswazi lwalukhala endodeni. Ngithe nxa ngicabanga ngalindaba ngathi khona kwesinye isikhathi thina nxa sikhuluma ngendaba yokwesaba kuza umcabango wokuqhuqa, umcabango wokuqhaqhazela nxa ukhuluma ngokwesaba. Yiyo yini indlela uNkulunkulu okumele simesabe ngayo nxa sikhuluma ngokwesaba uNkulunkulu esifundweni? Sikhuluma ngokwesaba kunjalo yini ukuthi hey ukhulu wayechaya? Hatshi. Kuhle kubambe isifundo esisinikwa laphana, mina ivesi esinikwa laphana ukubana sile vesi ukuthi mesabeni uNkulunkulu kusambulo limdumise. Nxa kukhulunywa ngokwesaba uNkulunkulu kukhulunywa ngokumhlonipha, ngokumlalela, ngokumethemba. So ukumlalela uNkulunkulu indlela ekutshengisa ukuthi uyamesaba. Yikwamukela ukuthi ungumdali mina ngiyisidalwa. Konke akukhulumileyo ngiyakwazi ukuthi kuyenzeka. Sikhuluma ngokuthi uzehlise kuNkulunkulu, hatshi ukuqhaqhazela ubale kodwa ukugcina intando kaNkulunkulu lokuhamba ngezilayezelo zakhe kumesaba uNkulunkulu esikhuluma ngakho. Siyabonga. Wathi ngeke ngigcwalise indaba le ekaDube. Ethintwa nguDube. Ngo-1 John 4 ivesi ngeka 18 nizabala la. Ithi akukho ukwesaba othandweni. Kepha uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba. Ngokuba ukwesaba kunesijeziso nowesabayo akaphelele othandweni. Ukwesaba uNkulunkulu yikumthanda uNkulunkulu, yikumnika udumo, yikunanzela amandla akhe. Yikho udinga ukuthi uAhazi akwazi khonokho ukuthi uNkulunkulu nxa ngimesaba ngiyamhlonipha mnike udumo lwakhe, hatshi ukwesaba lokho akwenza wazobalekela ku-Asiriya. Sisasesikolo omunye lecturer wami esolusi ngalo wayejwayele ukuthi khona abantu singaphomba ukunika abantwana ibizo elingelamutsho. Thola umntwana uphomba ukugiqelwa inkalakatha yebizo alilamutsho Ndlovu. uDr H Ndlovu bekuthanda lokho ukuthi nxa unika umntwana ibizo phana umntwana ibizo elilomutsho labogogo abazalazi ukuthi lichone. Ungaphomba ukuba libizo nje. Sibona kulamabizo amanengi lapha abafundisi aphiweyo alomutsho bani. Kuyini esingakubambisisa, singancediseka kanjani ngamabizo esiwaphiweyo lapha, amabizo abantwana baka Isaiah lebizo lika Emmanuel, izinto ezinjalo? Nxa sikhangela amabizo nala asinika sifundo bani, nkambo bani singayithola kula amabizo? Ngibona mina uJehova bathandekayo encenga uIsrayeli, encenga ngendlela zonke aze akhulume langamabizo abantu. Kuyafana incwadi kaHosaya, amabizo abantu abakaHosaya lawa. Naye ayelokutsho ngokukhuza abantwana bakaNkulunkulu. Lamabizo la kuyafana esintwini, abantu bengaxabana yabona la sebebiza izinja baze balomhawu banjani njani babe bekhuluma bathi angithini bazanithini into ezinjengazona ezwenza. Lapha ke sikhangela lona ibizo kaIsaya ngokwakhe.
lalo liyisigijimi sikaJehova esiveza ukuthi uJehova nguye olusindiso lwabantu. Uma uIsrayeli engayekela ukukhangela emaceleni akhande kuJehova uyafumana usindiso. Sibone ibizo lizanqola kwesikhathi balamalimi ukubiza lamabizo. Kulalo mfana lo uShiari Jashub. Yes. Okutsho ukuthi insali iza yebo Juda ungakhala imbali yangikhona yonke uzathola ukuthi ama-Assyrians la athaya abhuqa uIsrayeli lwana osenorth ngale. Esebembhuqile kazange futhi amxolile bamthatha bamchithachitha i-identity ukuthi azazi ukuthi ngubani yahle yachitheka yalahleka nya. Nxa esilahlekile kungasazakala lamhlanje izizwe singu10 kasizazi bona zatshona kuphi. Kodwa nxa uJebuthana lumntwana wesibili lo umntwana lo omunye nguShiari Jashub okuthi uthi insali izakusala hayi uJuda ngenxa yokwenza kwakho uzawuthaya kodwa bakhona abayingcosana abenza njani abazakusala imessage futhi esibakhona. Kanti ke sokusiza leli bizwe elideleli ya uma hel shalal hashbaz leli bizwe lide kakhulu eziprophetini. Yes. Leyo lasitsho ukuthi ndoda akudlalwa lapha umphangi uza ngesiqubu uzathaya qothule zonke izinto akusali lutho kuIsrael akusali lutho kuSyria. Yes. Kwakuveza ijudgment bathandekayo asike sisuke kuIsrael ngale sikhangele ukuthi iyeza le judgment kithi emhlabeni iyeza judgment lapho uNkulunkulu azakuchitha zonke izizwe kodwa kasibeni insali ezakusala kasithembe kuJehova olusindiso lethu njengebizo likaIsaya. Kasihlale sisazi ukuthi la nxa kusenzakalani uEmmanuel uThixo ulathi. Siyabonga ungagcizelela uthini lapha mfundisi? Ngithathekiswa ngagcine khona ukuthi kithi kuchoni kuzabuya ukuthonisiswa. Kodwa singafike ukuthonisisweni. Thina sile nhlanhla enhle silebizo likaJesu. Lalo liyakhuluma kithi ungumsindisi. Ngenye indlela kasithatheni leli bizo silisebenzise ngoba lilusizo siyawuphula sisuswe eminyameni emhlabeni sisindiseka siye ezulwini. Kuba kuqhakathekile ukuthi silithathe leli bizo libe libizo esilethembayo ngoba utalithenjwe emhlabeni lasezulwini. Xa amabizo akhuluma izolo embalini umlimi exwayisa sina silebizo elixwayisa elikaJesu uJesu wafesibhambaneni. Umhlabeleli wengoma mfokandlovu uthi ibizo leli lithoba inhliziyo. Ngesikhathi esinjengasona lesi lapho kulabo COVID khona esidinga khona ithemba. Kuhle seyame ebizweni elithintwa ngumfundisi uDube ibizo likabani likaJesu. Emmanuel sikufundile esifundweni lasesiprophetini uNkulunkulu ulathi. So leli libizo lesithembiso God is with us. uNkulunkulu ulathi umumo esiubonayo vezwa liBhayibheli lesifundo lesi uveza izimpi eziningi. Kuyahlaselwa ngapha inorth kuIsrael lakho kuyahlaselwa futhi but phakathi kweziphithiphithi lezi ibizo lithi God is still with us. Nxa lingaze lihambe ebugqilini kuza kusala insali ngasala don't worry lingakhathazeki khona ngale. uNkulunkulu lanxa kusebugqilini uNkulunkulu ulathi. Emumweni funa le esiphakathi kwayo nsukulezi siyalibala ngokwesaba ukuthi uNkulunkulu ulathi. God is with us. Size sifunde indlela ngendlela size sifunde izinto ngendlela enzima kuze kube nzima ukuzwisisa into ebengaba lula kithi ngeke ngabona abantu abalezibindi mina umuntu olesibindi ekwenzeni into engokho ngcwele umuntu eqine ebelegunya esenza into engalunganga. So abantu ungazibe lesibindi kodwa ungela kukholwa kuyize nezi. Ungazibe lesibindi kodwa isibindi sakho singamanga kuNkulunkulu kuyize ngezi. Ngiyithanda ingoma ethi
ngingesabani nanxa ngidlula phakathi kweziphithiphithi isibindi esisidingayo isibindi sokuthi siyame kuJehova yikho kumele siqine khona yikho kumele same khona kuJehova kunjalo. Yazi nxa ukhuluma ngendaba yokwesaba mfokandlovu, indaba yokwesaba uNkulunkulu lokuthanda uNkulunkulu, isifundo siyaveza ukuthi thina nxa besingesaba uNkulunkulu akulanto esingayesaba. Njengalokhu sitsho ukuthi khona ngingesabani, ingoma ihlabela ithi khona ngingesabani. So thina nxa singathemba uJehova, seyame kuJehova, kasila lutho esinjani esingalwesaba ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Singaphila phakathi kwezikhathi ezinzima kodwa kasila kwesaba nxa thina sinjani sisesaba uJehova. Mfundisi uMlilo. Siyayibuyela indaba yokwesaba. Asikhangeleni nje ku context yendaba esifunda ngayo kaAhazi. Ahazi wesaba iSyria. Wahazi wesaba uIsrayeli. Yes. Wahazi sezephambaniseka engqondweni zakhe ngenxa yokwesaba. Ukwesaba ungagcwala ukwesaba uyeza lesinqumo esingayisiso. Ngiyakhumbula ijaha one day lahlala almost 2 hours emgwaqweni lisesaba lalibona into emnyama ecross umgwaqo libhileke lijikijela libona inkala kathayinyoka ngazisu kwazi kwathi utsho umdala ehamba kathi indoda olokhu ujikijela umndawonye kathi kwenze njani kathi ayibona inyoka le hayi lithala phela leli lithala imuntu leli yikwesaba lokhu kwethandekayo ukwesaba kwenza izinqumo kanjani uAhazi wesaba waqhuqa kanti nxa sesiqathanisa lokwesaba uJehova sikuchilo ngaze ngafunda le verse siyakuphinda ukwesaba uJehova akutsho ukuthi usumqhuqa hayi kusibuyisela ku relationship yomntwana umntwana lona wayengela relationship loyise wayengasoze eqe kodwa nxa wayemhlonipha uyise wayemethemba uyise wayethi emandleni kayise yikho enze njani weqa uyayibona indaba uHazi usefunda indaba ngendlela ebuhlungu kakhulu ngenxa yokwesaba kuphela na ngibona ngani uma singakhangela kuzihlobo ikakhulu empilweni zethu zonke insuku siyanyanzelele ukuthi abantu nxa befelwe angithi mina njengobaba yimi ibreadwinner ubaba oyibreadwinner engavele afe oseleyo ethembele kulo umuntu kuphela laye amandla akahlaphele khona yes akumelanga sifake ithemba lethu kuphela emuntwini asifake ithemba kubani kuJehova ngoba ingathemba uNkulunkulu ngathemba emuntwini engavele afenza afikela kwesaba abaningi bayagula bama-psychiatrist ngenxa yokwesaba ukuthi ikusasa yami imi ngaphi ngenxa yokuthi isitolo bengisithembile sesidilikile lokhu sokunje sekunje kodwa singafaka ukuhlonipha uNkulunkulu lokwethemba uJehova sinike yonke impilo yethu kuye hayi kungaze kwenzakaleni sizakuma siqinile ngoba sisazi bona uJehova unathi. Mfundisi uDube ungagcizelela uthini lapho umfundisi uMlilo athinta khona mna kule verse ebhaliwe lapha esifundweni uMateyu 22 verse 37 ithi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke ingqondo yakho yonke nxa uNkulunkulu usumthanda ngenhliziyo yonke ikumhlonipha akulanto engabusitha lo uNkulunkulu lengakuphambanisa yikho oloba isithena akulanto esingayesaba uma sisaba uNkulunkulu ungaba lo uNkulunkulu konke okubona phambi kwakho kulanto engakwethusa ukhulu wakade ukhuluma ngaye uthi kwelinye ilanga mina ngithe ngiqalisa ukukholwa ngafunda ukuthi besaba into ezingancediyo uthi kwaphazima umlilo ebusuku wabehlabela number 39 umlilo wacica wadlula wahamba uthi angizwanga lutho ukuphila lo Yesu kuyamcica uSathane ngabe lamandla kini okwenza siyabuzele siyezinyangeni sesabantu bafileyo sibangelwa ukuthi umlimi kakabusa angabusa thina into yonke lamandla kithi kunjalo u1 John 4 iverse ngelika 18 uthi kakukho ukwesaba ethandweni kodwa uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba luyaxosha ukwesaba kakhulu bafundisi bami nxa sikhangele uAhazi
ngenxa yokuthi wayelokwesaba esikhuluma ngakho lokho Yeah. esesaba uSyria lo Israel sibona uAhazi esenza isinqumo sokuthi yena abeke ithemba lakhe ezithombeni kubo uNkulunkulu ababekhonzwa ngumngane wakhe lo asezitholele yena uThixas Phelesa oweAsyria wathi hayi mina ithemba lami ngizalibeka la xa sikhangele uAhazi esenza isinqumo esinjalo nxa kungakhangela uAhazi ebeka ithemba lakhe ezithombeni mfundisi umlilo uzananzelela ukuthi even lalamuhla abantu nxa siphakathi kohlupho silalapha esibeka khona ithemba lethu kube lezinto eseyama kizo ungasincedisa njani njenga singakangeni kwalombuzo nxa ubuza ngale ndlela nakimi ungibuyisela kuso isihloko sesifundo kwisihloko sesifundo yes angithi isihloko sitheni bathandekayo ake sesiphindeni yes isihloko sithe khona indlela enzima indlela enjani enzima yeah lokho kuveza ukuthi uJehova uqale wabancenga kabuthakathaka laba bantu wabancengisisa kabuthakathaka yiko esifundo sifaniswa lamanzi ageleza ithule kuthi nxa sekwehlule laba bantu bayengena ngaphi futhi kuyekuza amanzi ayisikhukhula yes amanzi ukuxwayisa kwakhe okubuthakathaka kwawele endlebeni ezinjani ezivalekileyo sigcwele kwenzenjani yikwesaba kanti vele uvikele iphelileyo uzakukhumbula ukuthi wahlothana uAhazi waqala kubi ayisakukhumbuli yes waqala kubi kazange adinga uJehova yes waphatheka ngokungena ezithombeni wazi wachisa labantu abakhe ebanikela wenza konke okuyimkhuba lokho yawubona ya wesechiye uJehova wangena emkhutsheni lani lo muntu ke sokumenza kubana indlebe zakhe zivaleke kubana alalele kubani uJehova yes inqala sisizatho ke la nxa esefikelwa yibunzima akabuyele kuJehova ugijima ezintweni zakhe zonezi njengosawuli uzananze ukuthi kulesi sifundo kuyasivezela ukuthi ngenxa yokuphikelela kwakhe esonweni uJehova wafulathela yini ubuso bakhe yeah ungawuza ungeza empeni yeBhayibheli kuyasiveza ukuthi nxa sonke uJehova esincenga kokuphela salele ezoneni zethu siphikisane lokuncenga kaMoya engcwele uza kugcina usunjani ususuka kithi ndiyabona indaba ya yikho ukuthuka koMoya engcwele lokho ususuka kubani kithi njengonkosi uSawuli laye wenza into enjani efana nayo uJehova njalo wagcina semfulathele kanti uJehova ufuna according to Isaiah 8 verse ka20 ufuna ukubana abantu bakaNkulunkulu bagcine umthetho wakhe ya ukhonza izithombe uJehova uthi singakhonzi ini izithombe unikela abantu abakhe konke khona kulihlazo uJehova ya uthena kuwo umthetho la kuwo unjani ubufakazi kumbe la kulo ilizwi likaNkulunkulu into kuphela ezasiphathisa abathandekayo yikweyama emthethweni kaJehova yikugcina ini ilizwi likaNkulunkulu yikufolonywa yikulandela intando kaNkulunkulu okuyilizwi lakhe yazi umfundisi umlilo nxa ekhuluma ngoAhazi senza njengosolo umfokandlovu ngikhumbula ukuthi kona uSawulu inkosi antu yacabanga ukuthi yake yaya kumama lwana owayelamadlozi esangomeni yayabuza yathi khona kakuvuswe uSamuel abantu bayakukholwa ukuthi khona abantu abafileyo bayezwa kule ndlela bangasiza ngayo uthi ukuthi abantu abafileyo bangasincedisa yini kulezi insuku siphakathi kohlupho singaphephelela yini kwabafileyo ke siyebuza kiwo uthini mfokandlovu angazi maybe abafundisi bazasincedisa but nisukulezi kulalokho okuthiwa New Age movement. New Age movement ngethatha izinto zakudala akuyichasisa ukukholwa ukuthi abantu abafileyo bayaphila yikho lokho esikuthi the living dead. Alright. Ukuthi umuntu angafa
kafanga kodwa uyadlulela kwesinye isigaba isigaba thize. sempilo afika ephila khonoko imfundiso le asomfundiso entsha njengokutsho kwabo ukuthi new i-movement e-new but elokhu igxile emfundweni yabantu bezizwe yakudala baphinde futhi bachasise lokhu kuthiwa ngama-spirits maybe lokhu singakuthola esintwini lalokhu kuthiwa ngama-ancestors ukuthi abantu abafayo bayaphila laba bantu bayesatshwa ngabantu njalo futhi abantu besaba labo bantu konke sekwenzakele indlela siyifunda kanzima ngingazi ukuthi abafundisi bangangezelela bathini uIsaya ngo8 lapha iverse ngo16 kuya ku22 ngiyobamba ukuthi abantu basuka bathatha umnyama bawubona ngani ulempilo kanti umnyama lo uvele ugubuzela kusiba lo mnyama omkhulu ukudlula akade beyikhona ukwazi lo uDeuteronomy 32 verse ngo17 kuthiwa wakhonza amadimoni njengabezizwe uPaul abesesiza kithi esikhuthaza esikhuza uKorinto wakuqala ngo10 verse ngo20 uthi lingafani labezizwe likhonza amadimoni onkulunkulu abangaziwayo lingabe lobudlelelo la uNkulunkulu kakuthandi ukuthi singabantwana bakhe siphinde sikhonze abanye uNkulunkulu abangaziwayo ngoba ngikuthe ku9 verse 5 lapha nomjomela awufile kasazi lutho ikuIsaya futhi ethe ku verse 19 ka Isaya ngo8 lapha uthena hayi lingayi kwabafileyo lisiyabuza kodwa uNkulunkulu oxwayisayo nangu asilaleni yena balaleli lathi sonke sila umlimi uyasixwayisa ukubana kabula impilo ebantwini abafileyo impilo kuJesu wafayo wavuka olamakhiyi singathemba yena siyabe sithembe ilizwi sathemba ubaba sathemba isiqiniselo siza kuphepha ekugcineni kakhulu imagine mdala ukucabangisisa ngilwa ngilusana lempilo lapha ngiyaqhatsha ngiyafa ngidingela amaphilisi kwezwa yonke into ngize nginjani ngizufe kungehlule ukuphila ngizakusiza njani nasele uphila mina ngehlule ukuphila usathane bathandikayo uyasiqhubezela kakhulu ibhora nenza khubula into uyazidlala ibhora usathane kakhulu sixoxa lesikhumba nje uyayibona indaba ukuthi wena usazi ukuthi umzali wami ubani wami ngimlwisile ukuthi aphile kodwa nanku kathe senginjani kumbe ngibeke inkomo lapha nangu uThixo wami inkomo emnyama kodwa ekugcineni kwangikhona into le inkomo uzothola ihlatshiwe yadliwa futhi usedlule kuyathiwa yethulwa mfundisi yethulwa kulekwe eyinye ibe ngunkulu kuthele hayi asidleni sihlupha so uSathane udlala ibhola uNkulunkulu yikho zama ukuthi asilethe asibuyisele kukho okuyikho sikulandele ilizwi likaJehova nomthetho kaNkulunkulu imagine nxa sibe singalandela indlela yenkolo yayisingene uAhaz sibona kanti uNkulunkulu usinceda kokuphi ungangena kuma-occult nalawo ungene kulezi zinto zonezi uNkulunkulu usibalisa ukuthi singaqedani futhi singaqedani abantu bayagamulana ngamahloka ngenxa yokuthemba lezi zinto ezilethwa ngubani ngoSathane uAhaz wayesechisa abantu bakhe ngangafunda iziphepha some years back somewhere lapha eAfrica lapha amadoda athize angena kunkolo ababeyikholiwe bona kodwa baze bathi uJesu yeza masinyane amadoda angikhona abulala abantu abesabekayo ngamagasi zabasebenzisayo phakathi ungabala kuyinkolo okulandelayo okungayamanga elizwi kaNkulunkulu liyangena engozini so kaseyameni kuNkulunkulu izinhlupho zonke esizibona lapha ngaphansi kwelanga zizakwehla as long as siyame elizwi kabani likaJehova kulama verse amabili lapha mfundisi yebo mfundisi uDo
uNkulunkulu exwayisa uIsrayeli izolo kuLeviticus 20 verse 27 lo Deuteronomy 18 verse 19 kusiya ku14 uthi ubaba lo mama oyabuza kwamadlozi labavumisayo makabulawe. Izolo bekhanda ngamanje asibongeni isiphambano anti siyahamba siyezibuzela lokho esiphila umusa kaThixo ukuthi uvela buza uvela vumisa athi funa ivangeli yami ndoda mlaleli nanti ivangeli ofileyo kabuzwa impilo isesibhambana kuJesu Kristu kuphela. Ngibona osilobela isifundo esivezela imiqwayo emibili. Umqwayo wokuqala ukhombele phezulu, umqwayo wesibili ukhombele phansi. Umqwayo wokuqala nxa ukhomba phezulu lokhu siya phezulu uthi i-material prosperity, ukuphumelela ezintweni. Kuya ngokuthi nxa wena ugijimisa ukuphumelela kwalapha emhlabeni lokuphumelela ezintweni zalapha emhlabeni, lo mqwayi oseceleni uyakhombela phansi, kuthi ukuthi ukukholwa kwakho kuyehla ngoba ithemba lakho usulifake ngathi ezintweni. Konke okwakho sokweme ezintweni. So kubalulekile ke kulokho esikufunda namhlanje ukuthi sithi siyame kuNkulunkulu, sidepende kuNkulunkulu kukho konke sikwenzayo. Singayami kwasebefile, singayami ebantwini, singesabi umuntu, kodwa kukho konke sikwenzayo sikwenze sigcilile esandleni sikaJehova. Siyabonga. Ngenduku ezimfitshane bafundisi sigqiba isifundo sethu. Kuyini akade lingakuxwayisa kubalaleli likufithizele? Ngizaqala kumfundisi uDube ngiye kumfundisi uNdlovu lapha ngibuye kumfundisi uMlilo, umfundisi uDube bese sivalela ngomthandazo. Sinikiwe ilizwi likaNkulunkulu. Yiyo indlela yokufunda uNkulunkulu uthando lwakhe. Asithatheni indlela elula. Indlela ekhethwe nguAdam wesiwa indlela enzima. Asiphumele kuyo ngoJesu asincedisa. Siyabonga mfundisi uNdlovu. Now abantu besaba ukwehluleka, okwenza abantu besaba empilweni baze begcine bezidingela ezinye izinto ngamandla ahamba lokuthwe ngehlulekile. So ngaleso sizathu bonke abaloJehova kabala kwehluleka, njalo bonke abayama kuNkulunkulu baza kusuka ekunqobeni besiya ekunqobeni. Lathi phakathi kwesiphithiphithi se-COVID banengi funa abalele embedeni abagulayo. Kuzo zonke iziphambeko esingadlula phakathi kwazo kasameni kuJehova. Siyabonga. Ngingakakunike mfundisi uMlilo. Ngithande okufithizelwa ngumfundisi uNdlovu ukuthi khona kwesinye isikhathi singahamba sikhubeke enkambeni yethu yokukholwa. Kodwa ithemba lisasekhona. Asivukeni sibheke kuJehova. Singahambi ngendlela enzima ethintwa ngumfundisi uDube laphana. Indlela elula yikuthi sibeke ithemba lethu kuJesu, seyame kuye izikhathi zonke. Sesaba uNkulunkulu. Singesaba uNkulunkulu akulo kunye empilweni esingakwesaba. Yakwazi kwesinye isikhathi indlela esiphila ngayo funa lanxa sikhangela iCovid yona leyi sikhangela ngokwesaba ukwedlula ukuthemba uNkulunkulu ukuthi angasivikela. Lezi nqumo esizenzayo zithunganyelwa yikwesaba esilakho ukwedlula ukukholwa esilakho kuNkulunkulu. Mfundisi uMlilo. Mina ngizawuthi abadala esintwini bathi bona isala kutshelwa sibona umopho. Yebo. Nginxusa ke sonke kuqala lami singafuni ukufunda ngentonga. Ukufunda kanzima kalukhuni. uJehova usasincenga ngathesi njengalokho wancenga uAhazi. Ethi Ahazi ungathembeli isandla somuntu. Ungathembeli uAsiriya. Themba kimi Ahazi. Lanxa sekumnyama njani themba kimi. Singenzi intama zethu zibe lukhuni kakhulu. Singenzi intama zibe lukhuni. uJehova uyasifuna ekhaya. Lanxa sekunzima sekunjani, sekulukhuni sekunjani. Lempilo yomuntu sibonke iyachabalala nxa uJehova ethana yeli indlela ilandele asihambeni ngayo singesabi ngoba uImmanuel ulathi. Bathandekayo
sifundile futhi ukuthi ngenxa yalesi sizathu ke uJehova uyaflathela abantu lokho bephikele esonweni ungavumi uJehova ukuflathele kasizinikeleni ezandleni zikaNkulunkulu sizuze usindiso njalo kuJesu elusindiso lwethu sengani uNkulunkulu engasiphathisa njengezihlobo njengabalaleli sikhangele kuNkulunkulu kuphela siphakamisa amakhanda ethu akhangele kuwe despite konke okwenzakala emaceleni ethu yikho uxwayise ngakuletha kithi sonke ukuthi asikhangele kuNkulunkulu singavumana sesuzwa kabuhlungu sewuzwa ngenduku ngoba sasilahlekile. Siyabonga. Singena ethubeni lomthandazo mfundisi uDube. Kuhle sinanzelele insuku ezinzima esiphila phakathi kwazo. Funa abanye ngokwesaba ngenxa yena le COVID lo mumo esiphakathi kwawo lenhlupho ezijiyeneyo sigcine siphuma endleleni eqondileyo. Nahle sicela usinikele ngendlela eqhakathekileyo njengabantwana bakaThixo unikele abalaleli esandleni senkosi. Asikhulekeni bathandekayo. Baba wethu osezulwini unguNkulunkulu singabantu abakho. Koselungileyo senzele umusa sisaphila usinike isifundo sokuxwayisa ukuthi singesabi sikhohle ukuthi lo uNkulunkulu wanqobayo. Silapha labalaleli lababukeli funa ukhono sesabe wazo wakhohle ukukhonza wakhohle ukukhuleka sazidingela ukuzivikela sachiya uJesu emuva sicela ukuxolisa igama lika Jesu. Finyelela phakathi kwethu Nkosi usitshele ukuba nasinqoba ngoKristu lawona lomkhuhlane weCovid uzaphela ngokuthemba uYesu. Amen. Lokufelwa lokugulelwa kuzadeda uJesu nxa simthembile. Goqa umhlaba wona lokho sicela ukusala sibambe wena. Siyabonga lesi sifundo sitolike kumama kubaba kujaha lentombi osejele ophakathi kokufelwa ophakathi kobuhlungu osembhedeni leCovid phakathi babandezele sicela ukuthi abantu basale bekwazi ukuthi ukwesaba uThixo kungamandla okuphila. Sibongile Jesu ngokwenzileyo qhubeka uyisibuso kithi kuJesu siyabonga siyakhuleka amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo ithuba lokubana sikhangele isifundo sakuleli viki kasihlanganeni kuviki elizayo esifundweni sethu. Siyabonga. Amen.